Кәлима тайиба 67. Муаз бин Джабал радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: О Муаз, пенделер менен Алланың ортосында бири-бирине карата кандай укуктар, акылар бар экенин билесиң бе? Деп сурады. Муаз радиаллаху анху: Алла жана Алланың элчиси жакшы билет, деди. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: Алланың укугу, пенделер ага гана ибадат кылып, ага эч бир нерсени шерик кошпоолору керек. Ал эми пенделердин укугу, Алла Таала өзүнө шерик кошпой барган пендени азаптабоосу керек, деди. Муаз бин Джабал радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: О Муаз, пенделер менен Алланын ортосунда бири-бирине карата кандай укуктар, акылар бар экенин билесиң бе? Деп сурады. Муаз радиаллаху анху: Алла жана Алланын элчиси жакшы билет, деди. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: Алланын укугу, пенделер ага гана ибадат кылып, ага эч бир нерсени шерик кошпоолору керек. Ал эми пенделердин укугу, Алла Таала өзүнө шерик кошпой барган пендени азаптабоосу керек, деди. Муаз бин Джабал радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: О Муаз, пенделер менен Алланын ортосунда бири-бирине карата кандай укуктар, акылар бар экенин билесиң бе? Деп сурады. Муаз радиаллаху анху: Алла жана Алланын элчиси жакшы билет, деди. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: Алланын укугу, пенделер ага гана ибадат кылып, ага эч бир нерсени шерик кошпоолору керек. Ал эми пенделердин укугу, Алла Таала өзүнө шерик кошпой барган пендени азаптабоосу керек, деди. Муслим.